normal kan yamka nas diala kontin barwani lingua seme bana tika update ka international report killer mibe winner gwas dana to korten comedians ban right ka kordan le roda kam Israel kan Iran Israel charen markel kan kum United States government so be konman le roda ban jenin wasme tika Rwanda chalat pan ka chanyo mulat ken walle me goro de konte ka lienten ere rache me ban right ka men chalat enu chiji Israel take witi kan ga da ka witi dita long no ka ban nyo right bo ka right mi chalat kum US no kan gor kan nene mite karamimo mishi kweren pai kwany la kwer pai kwany ke Iran te kweren pai kwany ke Iran an kwer mo kan gor kan mite ramude kalar gwade kan de rammo de je mo kamuch mishop 10 million US dollar la reward no mishi gwada an tin en kwera pai kwany la supreme leader dan pai kwany mishi la no mo kan de je mo ke 10 million US dollar so bana report ban jeni no ngum le ro ke ngum tuɔɔk no ere kurdan le ro en winemi chana je to kamen yam ndan de konaling bukon kula we ka we pin katin ko ken konan gor o de link e lot karodin kaliang and dong mi jira ma dong pai jiga tam right kon ke kwi kuradan to kam Israel kan Iran kula la update katin konan to gan walle en walle shanga wadi ka pai diok ron kin dang ro wid jendang ro wid bakel bana all the information ke rwani ke ler ti lorodin ko de kaling bana kaling wasme tere toga kam Israel kan Iran jen cha jojen wo cha tekatung wana long ti cha yar no gwami mo kan wi titi wi dangro titini ki Israel kan Iran ana kel ke United States ana cha togo no bokarodian ka date dit gwad me cha kula da wona ne chi Israel shi kan date dit long no shi kan ga dwach ji Iran ka de to shi kan doi ne kan ne kontin la ji wach doi kan ne ka gwatin kontin ta match tekatin wa take several places ki gwatin wana long ke Iran da cha bokaken gwad dan ci na roi tin long a very important city Michal ke Isfahan mo jen city michalade no agwat miteke factor ne tongwan ka jen city mi di long lot ken winemi ke ran no ke report chalat gwasame gwaza ci Israel ci ga boktina ne wa ci kane da shogo world dh ne dan world dh to kalat wa shikan kana ka shikane tun wana long shikan ga moy ka bot gwata danan shikan waje chal ka mo Isfahan la city mila dungiran gwat shikan boktin ko chala do gwata mo take a factor ni tin kan factor to wallet kan dai meshni dai mini to wa take tun wan talat ke ki dai missile ki ballistic missile ki missile talat ken gwadmo chicken ga jogo ne ko gwasa dan o yer woten duno kan kanaling ka jogo no palalat ki palatet mainni na mo she kuma Israel je jako blodin be jek kake chagoro ba ke yar kan to ki ba ga destroy ko ken ne kan Israel ba ko la kan dai la kan ka jek ke Israel jago jeno gwadmo ne muteka factor ndon wana kalat ke dai tin ba je del dak ka jom chalat gwasme wa kan official ten kon gwawen min kana lat kan factor kon lat kan gwasami ka factor kon te lat ke refrigerator ten kan eatery la refrigerator ketin kon jak ngwana ka coach kan kon jak ngwana ka let ti lat ke kan gwasamo wan gwadamo te ne de la civilian boteketin wachi de min ka chup gwada dan chi bokten ka sha ne to ngwan cha mu ka bot ka sha ne dangwal de tla wakari cha ka nak are gwada dan cha ma cha yaten Isfahan wajen one of Iran most important cities wa a city mu bumbum long mangat kana long ko jena wa take mini industrial center jen gwada dana wa take nuclear facilities ne tin wantin ere which money anan me ku korko tuɔɔk a wajen an gwada mo wala jabu kan shi an aje suwel ka jawara na chalat Isfahan jen a weekend medit no Iran namo ajen gwada dana cha target Israel ka jawara na chalat another report and dien and chanyo lat we kel mi did bo michit ke jen we jame pai kon lar shale Isfahan we de dien mishale Bandar Abbas ke we de dien mishale Tabriz ke we de dien mishale Sirjan
gwada chal Kerman province gwada tok gwada cha nyoka mi boka ke city ni ti didba ka capital city ni ka chit ke Tehran ko capital city min di Tehran no gwada tini wa gwada content shame cha ko to tineken awami cha ka bogo shi Iran air defense system la gwada la kan met la kan ka ta ga mi cha met cha yad do ki cha yan match ci ka men la jis wala ka yot ke match be kan dak ay dum ke ay dum wani ni team wa ci me ken ono de kan metin be de kan ka ta wa ci kan long wa drone tin be ci kan drone ken content dong american wa ka la kan won kan wo de kan ka on kan min dak kan metin be du no che nyan ke ka jo chalat gwasme wachi Iran Islamic Revolutionary Guard Corps kide ni kenenten wanamo wachi kanon no de ken new wave milar retaliatory attack lo de kan ono de kan je eswel de kan nyom yot kan kade no wachi ken bone wachi ken missile to wan kan drone no chicken ka jakeswel ko de kan eswel no de kan dagan winimi ka jo chalat gwasme ka do budan chicken nyom bokkan jeswel ka je ka kor me cha ka bok wachi defense system dung eswel she kan meta to tishal ke missile kan drone ken no kan take ka mishal air siren milawia na molawia kan mai kan na pan ke kan ni chubre guch no wa gwad mo mi chade chaga yo de jira no ano ke jerusalem to malatke wa shi iron doom de mo today the alcon charge intercept wa most of missile den kon kan drone ko ya jakre which we me watch jis we kan ga tam nyal kan kan pen re which ka joran chalat anyok before kan they men kan pere which you dia kan ring ping take shelter ke gwam na narin wa toten so na money gang karudin ke je so mi ji ran ci kan ma ji kan yat keswel bine di albi we pin kan de kan ne pen ka bi air defense system te ke jiswel be de to ba ga tam ne yala kan ka pen ana me am go along ko bi a nation dun bi a gang am go gwa be me take new report mi chanu me banan yo kel chela ye ne gon gwada wo korwe ka weya ci kumi United States ci me ko ngani ke nyam ci kwar tin ko la kwar Iran la leader tin tere wucin gni mi tin wan kana ne gwada dan ci ko nen go ce kwar ci go jan wan ce ga nak ci kan ga naga man kware ne dire la chal ke supreme leader ka kore me cha je nak an kwar mo kan kwar ko ken gwada dan ne cha ka targetin me ci to gene ci kume United States me chicken kware kan ka chicken na ti announcement mi kan mi kala no ne ba kwar dien ba nyom ko inka ke ba mo ko kwar ko me America dulo kan jiran kan nok ne de content te kai kan regime nan naye me chicken la jene chicken ko kwar dien na kwar chicken kwan wa kwar mo agadut ke me dane chanak gadut ka me nyam me chanak me chale kameni ko gade cha gade mu dien mishale mo taba mela gade cha nyu mo ko ngaje la supreme leader kan ne ko la jiran ko njani cha gwan cha janak wa go jeno jen beri ben be jalat ko be kum United States be jenira me cha ko lat gwasme wa jen ci kum United States nyoka mu gor kene men me ci kana bok wa kana mo ka bot wa te barantame ci kum United States ci kan mutual epic bounty announcement ci kana announce ke mu nyudo gor kano rabma bu wutte me mutual ka mo taba kameni mem ramu bugwa da belaro chala do baaje mo ke yuri shop ke $10 million ana mutike en roch me de jalar no ja gwada me kete gwada me chane de content tere which we mi ke ran cha jono baram mo baaje offer ke baaje reward ke $10 million mi chala do mo gorko gwada en new supreme leader me mo pay kwanya kachi jan karo ada gorko mo gorko je kel ken several other senior official tete kajan mashal ke Islamic Revolutionary Guard mo Revolutionary Guard Corps ko de kan wech de kan yar cha kula do ne na kuma US go ne ngo andra mo mon mate kamanda le rode chika wa tene man kwar and la kwar United States Donald Trump chekana la do mitera mate kan kajan wude me gorka jeno ba gwada ba jelar era mi wilar ba mo ke yuri shop ke million dangwel US dollar shari por mo chala ken
mala rugwasa me wa kuma US official no kenikan kwarti ti gorkati wa tikan kamar no ke deni ke military ken intelligence operation te we ko de na de kana ajelo kana la jogo no gone no metera mo te gwada mo gone no ba gwada na tetin enu de me be jalat na mo kel mara dienan chinyo kami shro de lat dio je ko right in mat gwada dana la li la ja na ngaje la petroleum metu weje shalka mo Iran te ke yer meten gone mi an yer mo ke podamo la yer la babula kan jel karede ko ba liet ke petroleum ba jana ngini to go especially written content ka connection ka Africa la kan liet ken kan anan ka gwasmi te mi choro kulat gwada mene an gwada dan en lat kone mi chala do chireke toktene chwale Strait of Hormuz ajen tare non Hormuz mo ki Hormuz wajen agwami mo a very important place in ono a Strait of Hormuz money wajen the most important oil shipping route a dwami mo la liya la jana kaje wa very important no ke take a long medit in ono she ran official tikala do wonene kene gwada mo mi yera mo mi shale Strait of Hormuz ne kene benegak no Iran taken ke la Iran leadership kene taken ability to control it any babur ke shi buwe ke jamone kene to break batu ke bi kana dak ko kene mu korte tinchine goro te ke lien mabanang ka western country ke banang kujimi kene any babur bichu ko gwada mo baje dil dak ajo mu cikana la da lo shi kana gak so much kan me mala roda ko me jatin Strait of Hormuz mo gwekeje ko den gwata danan chare dial chare yartan much kan ga kan ne dishal kati Iran oil price ke liet ala petroleum be ko de winyal be economic be yar alwan tam rai kon tam liet ke lu ki oil ci ko de che wonyal alo che wonyal long mi mo lar ka jenu ajen ku ko cha do mo cha je gak ko wan do mo wala million barrel of oil ki crude oil la ka nan ka jide la babu la kan jel ka jide so do mo chineri kan gide no be kan yar ka yer dien ka je o be ne dial bi kon dien be jeg be ne dial bi ka liye be kana ko kiran agenda na gor kan tol kan yuin mono do dien alaji United States kan wi dial ko ken tin gor ka liye tin gor ka petroleum ana mo amile roda winumi mdong bi USA bikana nyoka mi bikana goj USA na me mishali politically motivated akani siyasa ka kuje mon mo waje ga Iran akani bikana nyoka mi lepkana so na me amile roda right now nay kone en podomo ki to year mo kwaje control long bo US ko mi te mi ci we kete ka mi ci bana cikana ngat malaja buka ki baje buka kan lo de Canada so right now murai kon kamana le rode re Iran ni re wikarwade ti dia chaden gel ala kene dia te kon ti re wiki Iran ti chanka jek wata mi chaden nyokami real korodi neka ulo metken so eneme ami bebech kuwodi nere kono shuje tama kanere konti la civilian re which ke Iran gen ko ala gorno kende ke lok ko ne de ti nere kono ruwaike cikala no bikan wej bikan dak kabika wire ko ken bikan dak men nen kono deken ke ken Gulf countries widi ala ko tin ko ken Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia to kon ge Bahrain widi ala ko ken to gwasamo deken ke iko to base ni United States tiketin chaji gojen wonene en Iran military capability baje deal weekend ko bi malbe ben be pen batika ke freedom en Iran batika mal so ne me report dan shanu ko gorjende nyaka yekel en bana more information detail bana kala jek ke report dan be nyam ngay kono no mishi kumen dite mishi korche ben la tumwa non la ka yere
la ka yer shentem wuje shalka me China bide Russia bide wuje shalka me Korea bide ko North Korea singan South Korea ba ji North Korea ken ko no weje galong no ngai kon let ken ke de kimiten kan ngana mos leader ko no dong gike kuma nan le roda so michi win mon chete kon di den break buga talk an bana je ka another information ka kwi report killer kon lat ko din wi mon ju poro jeno jin bi Nuer 9 TV channel bi je support bi subscribe committee mi break kaler konen be win mon radien bu kon ga chwalin ko kan yer kan economy guj mon ka dupto ngwan ka yer kan siang win mon bo so na me gor jeno de nywa ye kel en bi atekamal bye bye